lishonele mbukeli anguvusele kule nzambama nadida lomuhla sikwethulela dona bukhoma kanti ke lethambe ebili lomuhla time ngale ndlela of soul searching. Yeah, I've taken a decision that I will be joining MK. Lobeka ngusihlalo we-EFF Advocate Dali Mbofu sowelele eqenjini le-MK esinyathelweni lesethusi elinyenti. Most of these things happen where we know as a community who are selling these things. Bangemashumi la imfica nesihlanu bafunzi basetikolweni tase Free State labalashelwa kudla lokunebuthi. The officials had to leave their offices and they had to run into the South African side, and we are actually with them now here on the South African side, and on that basis, unfortunately, even on our side, we have to stop the processing. Liyeke lele bombo nele resano kasha tawuchubeka livalwe nalomuhla ebusuku. Really the type of player I want. Umtatashi webafana bafana Hugo Brush umemetele iqembu lakhe lebadlali labangemashumi lamabili nakuthathu lomuhla. Inkulumo ke iyasho ukuthi kude lilanga lelide Tindzaba talo. Lomuhla ke sivuke ngaletinye kutepolitiki lelapho khona loyo lowake waba ngusihlalo wavelonke eqenjini le-EFF Dali Mbofu abemetele ukuthi uyalishiya lelicembu uthatha umkhonto. Umhleli wetindzaba tepolitiki SABC Mzwandile Mbeje uhleli phansi naMbofu kuva kabandi ngaloludzaba. After a lot of soul searching, yeah, I've taken a decision that I will be joining MK. I'm joining MK because I believe that it is the vehicle through which we will achieve the much needed black and progressive unity. Mbofu longummeli somabhizinisi nasihlalo waphambili we-EFF uhamba tinyathelo entelisekela phambili le-EFF Floyd Sibambo. Floyd actually has nothing to do with the move. Mbofu phinze waveta ukuthi wadlala inzima lenkulu ekusungulweni kwe-MK party aselunga le-EFF. Something that your viewers might not know is that there was a time when former President Zuma and I were the only people who knew about this project of the formation of MK. Njengoba kwenteka kushubambo Mbofu ushiye ngesikhathi lapho bekufanele kuvuselele khona bulunga bakhe. Ekutheni ke wamtshela yini mengabulu e-EFF Julius Malema ubeke kanjena? No, I haven't, to be fair, and I have tried to reach out to him, but you know, it's not. There's no need to inform anyone at any particular time. Ulenzela ukuhamba kwakamuva kwamalunga lasetulu ku-EFF kulethe umbuto lomkhulu ukuthi ingabe lokhu usicalo sekuphela kwalelicembu yini noma lisetawubuya emandleni sekuhlala ubuke ukuthi iyawudala ngomoni. Kuchubekela embili ngaloludzaba sikhulumisana nanjengalwadi bheki Mngomezulu kusikhanyisela kabandi ngale tindzaba takamuva. Asikubingelele sikwamukele Mngomezulu. Asibingelele Sis Rebecca, asibingelele kubabukeli bakho bese sibhekana koza kwena. Ingabe lokhu sengiko yini kucwila kwemkhumbi ku-EFF? Inkomba zisho kanjalo dadewethu ngoba uma uzobheka ukuthi abaholi abashiya ku-EFF akuwona nje amalunga asezingeni eliphansi kodwa abaholi abasezingeni eliphezulu. uFloyd Shibambo siyazi ukuthi uyena bowusekela mongameli we-EFF. Siyazi futhi ukuthi uadvocate uDali Mbofu ukwaba usihlalo jikelele we-EFF. Lokho ke ukutshela ngokusobala ukuthi akubona abantu abasemazingeni aphansi. Nanokuthi ke into esingayibheka ukuthi EFF kuzikhulu bekhula kakhulu ngokusupportwa yintsha ikakhulukazi ezikhungweni zemfundo ephakeme. Uma ke ukuthi leyo ntsha leyo iyaqhela kancane lokho kuzosho ukuthi amathuba ukuthi iqembu likhule nawo azoya ngokuya eShabalala. Bekulinzelekile indvele kuhamba kwaMbofu kuleli qembu kanti futhi ilahlekelwe kanganani EFF ngekhamba kwakhe ikakhulukati lwadi lwakhe kutemthetho. Okulindeleka dadewethu umholi weqembu uJulius Malema wakhombisa ukuthi kunezinsolo anazo ukuthi baningi abanye abaholi abazoshiya kwi-EFF baye kwi-MK party
Uzokhumbula isithangami abanaso nabezindaba ngesikhathi kushiya isekela lakhe uFloyd Shivambu wakuveza ukuthi ulindele ukuthi kube khona abanye abazolandela balandela uFloyd Shivambu baye ku-EFF. Nakuba singeke sisho ukuthi uDalimpofu ulandela uShivambu ngoba akukho okuvelayo ukuthi bake baxoxisana ngaphambilini, kodwa ngiyazi ukuthi vele na kanjani khona ulwazi ayenalo umengameli uJulius Malema. Ngisho namanje nje behambile uadvocate uDalimpofu ukuvezile ukuthi ulindele ukuthi kube nabanye ababili ongenzeka futhi bashiye kungekudala, okusho ukuthi ke bekulindelekile lokho. Ngasekutheni ngilahlekelwa ngakanani iEFF kuyiqiniso ukuthi ilahlekelwe ngoba phela njengoba babemkhethe njengosihlalo weqembu kuzwelonke kwakhombisa khona ukuthi kunezinto ababonayo ukuthi uyakwazi ukuyisiza iqembu ngalo, nanokuthi ke njengomuntu wazi umthetho ayikho into ongayenza ungalandelanga umthetho. Umuntu onolwazi lomthetho umuntu osuke ezoba usizo. Ngomezulu kusho ukuthini lokhu ngebuholi be-EFF ikakhulukazi umholi wayo Julius Malema, kanti bekufanele yini athi sekusele ukuthi kuhambe mabili emalunga leli qembu lakhe lathembekile nobe kuveta bumunyu kuye? Asixolise ngaloko mbukeli uhambile la advocate lebesikade sikhulumisana naye ngenzaba yekushiya kwemaqembu kwemalunga eliqembu le-EFF. Kanti kuqhubekela embili ngeTindzaba. Kuqhubekela embili ngeTindzaba. Bangamashumi la imfica nesihlanu bafunzi basesikoleni tase-Free State labalashelwa kudla lokunebuthi. Labangamashumi lamathathu nakuthathu base-Ihobe lekusikolwa semabanga laphansi baphuthunyiswe esibhedlela ngemva kwekudla imicathane nechocolate lokwendlulelwa isikhathi. Kanti-ke ngakulokunye labalishumi nakuthathu basetikolweni tasemakhwadi nabo-ke baphuthunyiswe esibhedlela ngemva kokuthi bagule kulandzela ukuthi badle emafohlofohlo. Ngalesithathu eVelcom bafunzi labangamashumi lamane nemfica baseDaluvuyo baphuthunyiswe esibhedlela kuyowelashwa. Yethusa nani lebantwana labatitfola abadla kudla lekunasheve eFree State bekumabhekelwe twana eIhobe ngesikhathi kuqala kugula kwebantwana. Kubuka ukuthi badle imicathane nemachocolate lasandlule lesikhathi labathenge kubo mahamba nendlwana esitaladini. Kubidwe batali ukuthi batewulanza abantu bababo. Labangamashumi lamathathu nakuthathu baphuthunyiswe esibhedlela. Batali bafuna uhulumende angenelele. Most of these things happen where we know as a community who are selling these things. For example, in this case, when we talked to the vendors, they told us their suppliers is a certain wholesaler in town. Takamuti tasemangawong tikhatsatekile kanti tifuna kuvalwe titolo letingekho emthethweni. How many children should die before the government takes steps, before our municipality takes steps regarding this foreign shop who are selling rotten food to our children, to our community? Litiko letemfundo eFree State lithe likhatsatekile ngekwenyuka kwelizinga lekudla lokungakaphephi kulesifundza. Emakhwadi eTimoheng naseMuamaneng kubike tehlakalo etilishumi nakuthathu. Emaphoyisa acoce emafohlofohlo latsengisatfuti nase-Ihobe lekusikolwa semabanga laphansi aphinze athi kuvulwe licala. Liyeke lele bombo neleresano Gasha lelehlukanisa leli neleMozambique litawuqhubeka livalwe nalomuhla ebusuku kulandzela tibhelu letibhedvuke kule Mozambique ngemva kwekungatfokotelwa nekungemukelwa kwemiphumela yelikhetfo. Imiphumela yaveta iFreelimo ukuthi iluphumelelo lelikhetfo. Lethimba lelibuke kusebenta kwemingcele kuleli livaleleleke kude kube nekuphepha. Kuthulile kepha kusashubile. Balandzeli beRenamo eMozambique bayala kwemukela imiphumela lokhetho lethi kuphumelele Daniel Chapo lobuya kuFrelimo bafuna Venancio Mondlane. It's 50 years they don't do nothing for us. You can see that every day we are going to South Africa to have some jobs. Ehekeni leresano kasi ababhikishi bangene balimata imphahla babulala emafastelo babuye bashisa netimoto. Basebenzisi bemgwaqo kanye nebashayeli bemaloli basele bathukuthele. Lokho simela sifikela Tuesday. Lokho sifikile la namanje samile la. Asazi kuzovuleka nini ngoba ngale kune strike kuyashiswa ngale ya. Ganzi labanye bashayeli bemaloli bakhala ngokuthi babhikishi batitapele emitfalweni yabo. I'm just going back to my truck by kilometer 4 to check if everything is still fine, but they were looting. Ganzi eNingizimu Afrika emaloli afole ku N4. Ganzi namabhizinisi ayalimala ngalesimo.
business eyishiswaga because abalungu abakwazi ukuphuma and siyasokola kakhulu umlungu at least xa bakwazi ukuphuma bakwazi ukusupport. Umnceleke uvaliwe njengoba solo simo sisibi eMozambique. Mozambican counterpart, they've just indicated to us that the protesters have just actually passed a place called Kilometer 4 and they have actually destroyed everything there in terms of their infrastructure. They've taken all their processing computers and as we speak, they're actually marching towards the port itself. So on that basis, the officials had to leave their offices and they had to run into the South African side, and we are actually with them now here on the South African side. And on that basis, unfortunately, even on our side, we have to stop the processing. Sikubutile mbukeli ukuthi njengoba sekukhona labavelile ukuthi akumenyetelwe ludzaba lwekufa kwebantwana ngekudla lokunashevu njengesimo lesiphuthumako. Uthini umbono wakho uyalandzela? Ngithi uhulumende aketame ngitindlela tonke ngikubambisana litiko letempilo ekutheni lokudla ngemkokuthi kukhishwe kuyisiwe esikolweni noma etitolo kuhlolo ukuthi kude bungoti na ngemkokuthi buthengwe. Hayi msasazi ndiyavumelana nalena lelifu elikhulu elimsasazi elihlele abantwana eSouth Africa. Uhulumende makayiphakamise leninto ayibonakalisa ukuthi into enzima kakhulu lena. Kufanele ngabe sithathwa as a national disaster mawubuka indlela eyenzeka ngakhona kusesiyinkinga yama province nje kuphela. Welinene elo ngoba lokho abantwana bethu bayaphela. So kuyanyanzeleka into manje uhulumende makaphakame enze into ngalento. Mhathi indaba lefanele kube indaba ephuthumako indaba eshetshayo ugovernment ifanele ayisukumele angeke sivume ukubhujelwa abantwana ngendaba yokuthi abanakekeli zipi apha ama inspector. Futhi ngabe loludaba kade lwamenyezelwa vele njengesimo esiphuthumayo. Kahle vele bekulindweni. Inhlekelele le. Lona ngumbono wembukeli iSABC ngeke yethweswe ukuthi iphendvulela ngawo. Ngakuletinye masibuya ititolo lithimba lebameli banandipha magudumana lexwayise inkantolo lephakeme kwendluliselwa kwemacala ngemthelela wemibono yemphakathi. Kanti mbukeli letindzaba tiyatfolakala etingudleni tekuxhumana ngekuthi SABC Tindzaba tikhona ku Facebook, ku X na ku SABC+. Asikwamukele mbukeli esigabeni sesibili setindzaba teSiswati mawucedza kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Lethimba lebameli banandipha magudumana lexwayise inkantolo lephakeme kwendluliselwa kwemacala ngemthelela wemibono yemphakathi. Ummeli lomkhulu Anton Katz utshele inkantolo ukuthi inemsebenzi wekucondzisa imibono yemphakathi lesabalele ngetento tamagudumana letimbi. Katz bekasetinhlungwini nakavetela inkantolo ukuthi magudumana waboshwa ngalokungemthetho eTanzania ngalesikhathi emajaji amphinzelida ngemibuto. Lithimba lebameli bamagudumana liphakamise ukuthi inkantolo lephakeme kwendluliselwa kwemacala imkhululwe ngekuphatima kweliso macetse ichithe onke emacala ngelifastela. Lithi kuboshwa kwakhe eTanzania ngamabasa nyakenye nekumphocelela ukuthi abuye kuleli kwakungekho emthethweni. The respondents alone know the true facts concerning the detention and deportation. The appellants have in their founding affidavit squarely placed the lawfulness of the arrest, detention and deportation in issue. Now the important sentence, the respondents must therefore prove that they acted unlawfully. So when Justice Gorvin, you put to me, well, what do the founding papers say, and leave it at that. The founding papers say squarely, the respondents, at that time the police, acted unlawfully, I'm in detention unlawfully. Libhenji lemajaji lasihlanu lithi akunabufakazi bekuthi magudumana waboshwa ngemaphoyisa kuleli eTanzania. Kanti ke magudumana ukhala ngesinqumo senkantolo lephakeme yase Free State sekuchitha sicelo sakhe sekubuketa kuboshwa kwakhe eTanzania ngenxa yokuthi wavuma ukuthi abuyiswe. Kusasa kufungiswa mengameli lomusha waseBotswana Duma Boko lisekela la mengameli Paul Mashatile litohambela lo msebenzi. Boko ngumholi weUmbrella for Democratic Change kanti uhlule inhlangano lebusako yeBotswana Democratic Party lebesolo kungiyo lebusako kuleminyaka leyengcile lengema-50 nesiphohlongo. Kulinzeleke ukuthi bomongameli balabanye emave kanye netikhulu teSADC tihambele lokufungiswa kwa-advocate Duma Boko. Lo mmeli wemalungelo oluntu lohola inhlangano lebusako uhlule
uMokgweetsi Masisi weBotswana Democratic Party kulolu khetho lolusanza kwendlula. Nasivakashele emakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lenyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutemidlalo umqeqeshi weBafana Bafana Hugo Broos umemetele iqembu lakhe lebadlali labangemashumi lamabili nakuthathu lomuhla. Leli qembu litawudlala imidlalo lemibili kulenyanga lesetulu nele-Uganda ne-South Sudan. Le midlalo lemibili iyekuhlungela i-Africa Cup of Nations nga-2025. Broos wente tinguquko kuleli qembu lelidlale ne-Congo Brazzaville enyangeni leyengcile kanti Themba Zwane na Lyle Foster abekho kuleli qembu njengoba balimele. Ulumemetele lomuhla liqembu lakhe Hugo Broos lelitawudlala imidlalo emibili kulenyanga lesetulu nele-Uganda ne-South Sudan. Lo mqeqeshi wente tinguquko letilifupha eqenjini lelidlala imidlalo emibili enyangeni leyengcile. Lyle was in a fantastic shape for the moment. He played very good games against Zimbabwe, also against Congo. You know, Themba is also a guy, he's not only a good player, but also a good human being. Yeah. And when he came the first time to the team, I explained him why he wasn't with us from the beginning. Umdlalo weBafana Bafana nele-Uganda utoba ngumdlalo wamashumi amathathu nemfica. Broos ahola leli qembu kanti uphumelele lelishumi nemfica. Lelishumi nakuthathu wadlala ngekulingana wadliwa lesithupha. I know that Serino is a very good player. I know also that he can be very important for Chiefs, but he's not really the type of player I want. Nozinti weStellenbosch Sage Steven ubitiwe kuBafana Bafana kulandzela kudlala kahle emavikini lengcile. I saw many games of Stellenbosch and yeah, he's just a good keeper. So he's older, but you know, age doesn't always have to play a certain role. Ibafana itawuvakashela eUganda mhla tilishumi nesihlanu iphindze ivakashela eSouth Sudan mhla tilishumi nemfica eKapa. Yonke lemidlalo itawudlala kulenyanga lesetulu. Asasithi Shavu Embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethphuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu kushubile eMozambique usiphathele tiphi mina kethu? Alishone Rebecca sibusele nakumbukelo Tindzaba teSiswati khona ke ekhaya nembala ke Solomon SABC mo evenele bomakhelwane eMozambique kanti ke sitawuhamba sitoleka bandi simo lapha ke emnceleni ilibombo border post njengoba ke khona ke Tindzaba ke sitathola ndakamuva kulelo hlango sinetulukalo kwehlelweni namuhla sinemphathiso welitiko letekuphepha kuvikelana nekuxhumana kwemmango lesifunda seMpumalanga sitawuba kabantu inhlelo letekuphepha kulama holiday Christmas kunazo sifundza seMpumalanga angibonge ethimba ngeseTindzambukini eGoli siboleka indlebe emlayelo ngo6 ku7 kumsakazo kwala. Sibonga kakhulu kuSibu kanti-ke mbukeli tingakota lomuhla asiphinze sibonane kusasa enkundleni lefanako ngesikhathi lesifanako futhi tikhona telilwimi lesixhosa uma kubumbana insimbi yesikhombisa khona la ku-SABC 1 kanti-ke ungaphuthelwa simo selitulu ngemva kwetitolo nibe nobusuku lobuhle. Asibonga kakhulu kuRebecca sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa nje asibuke isithombe sethu ukuthi sime njani kanti ke mahle kakhulu mathuba emvula mabuye kakhulu kade eMpumalanga nelive njengoba becisha alapha kuye ke la 60% encenyeni esifundza kula eGauteng wehlele njalo ngale ke esifundeni Free State kuya ngale esifundeni kwaZulu Natal kanti ke naselangeni lakusasa ngola lomuhle akhombisa kuba mahle kakhulu lawo mathuba emvula mabuye ke inkabeni nelive alapha kuye ke la 60% ikakhulu encenyeni esifundza ke la iFree State kanti ke mawe eMpumalanga nelive akhombisa kuba lapha kuye ke la 30% khona ke letibhathu tenkungule la ukhasa phasi ikakhulu kade elangeni lakusasa ekseni ngola lomuhle
kanti ke la sixwayiso lesivela kuba South African Weather Service likhombisa ke la kuduma kakhulu mabuka ke eKatsini live ngalo muhle kanti ke uma sehla sentshonalanga Kapa khombisa ke kuba nemagagasi njengoba elwandle likhombisa ke kuthukuthela kuleto tindzawo leto kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke leso sixwayiso sekuthukuthela kwalo lwandle ikakhulukati mawukhuphukela ke la esifundeni ke Eastern Cape kanti ke mawungena ke eKatsini live likhombisa ke kuduma kakhulu liba nemandla kuleto tindzawo ikakhulukati ingcenye esifundza ke la iNorthern Cape wehlele ke njalo esifundeni ke la iEastern Cape ngalo muhle kanti ke la uma sibuka ke mazinga ekushisa usingabe ke emenjane elangeni lakusasa masibuka ke la sifunza iGauteng mawuba uPretoria likhombisa ke kuphola boBronkosprits boSprings njengoba lihleli lapha kuye ke la 22 kanti ke sifunza iLimpopo tindzawo letfana nabo Musina lifuthumele kuboliphala lebuThabazimbi bobilabila njengoba liku 29 kuleto tindzawo leto kanti ke bheka sifuthi lihleli lapha kuye ke la 25 kanti ke sifunza lobe ke impumalanga amabuka ndzawo letfana nabo Mashishini lapha ku 23 likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto kubombombela 22 emelo 22 mawubuka ngale bomkhondo lapha ku 25 kanti ke sikhukhuza lihleli lapha kuye ke la 26 kanti ke sifunza kwaZulu Natal indzawo letfana nabo Vryhead ilifuthumele wehlele kuboleli Smith nga 28 kanti ke Port Shepstone lipholile njengoba lihleli lapha kuye ke la 22 bokokstart lapha ku 26 kanti ke Eastern Cape indzawo letfana nabo Ncuba likhombisa ke kushisa nakubo Grafi njengoba lapha kuye ke la 32 mawuba boGcibeka likhombisa ke kuphola nobe ke lifuthumele njengoba lapha kuye ke la 27 nangale kubomthatha kuboxonqe lapha kuye ke la 29 kanti ke Western Cape Fredendal likhombisa ke kufuthumala ke ashise Glen Williams njengoba lapha ku 30 mawuba Cape Town likhombisa ke kufuthumala njengoba lapha kuye ke la 22 23 ngale kubomo Silbey kanti ke la iNorthern Cape ngalo lomuhle mawubuka ke la tindzawo letfana ke la nabo Springbok lapha kuye ke la 28 Calvin liyashisa njengoba lapha ku 34 mabuka Sutherland hleli lapha kuye ke le 30 kuGurumane nangale kuBokimbali eDR hleli lapha kuye ke la 31 ngalo lomuhle kanti ke la sifunza iFree State tindzawo letfana ke lana boBothaville lapha ku 29 lokusho ukuthi lifuthumele kuleto tindzawo leto mawubuka kubo Sasolburg 26 kanti ke Bethlehem likhombisa ke kuphola wehlele kubo Fixburg njengoba lapha kuye ke la 22 ngalo lomuhle kanti ke uma sicubeka sibukela ke la sifunza ke iNorthwest ngalo lomuhle kanti ke sikhombisa kuba nemvula ke nasi sifunza mawubuka ndzawo letfana nabo Tosca ke phakufuthumele kuleto tindzawo leto ke nangale kubo Vryburg kanti ke Taung kuyashisa ngalo lomuhle angisho ukuthi kungako benguphathele kona kulobusuku banamuhla nibe nebusuku lobuhle.